twongeye kubaha ikaze kuri page z'imbere z'amakuru aramutse avugwa muri iki gitondo. Nkuko twabyiyemeje kuri mwebwe inshuti z'akadasohoka zacu, nta kindi uretse kubagezaho amakuru buri uko asohotse. Ngiye tugiye kubana nkaba ndi Seven Maestro. Bahaye ikaze mu isi yo gusesengura. Inkuru yasohotse mu rukerera rw'ijoro ni ivuga ko umuherwa y'abatwa Tribert yatabarutse. No kuvuga ko yitabye Imana. Analiza Empire. We hit to create. Umuherwa y'abatwa Tribert Rujugiro yitabye Imana. Nyakwigendera Rujugiro ubundi bivugwa ko inkomoko ye ari i Nyanza mu Rwanda. Akaba yaguye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu mukire Tribert Rujugiro yatabarutse ku myaka 82. Bamwe mu bamwegereye no kuvuga bari hafi ye bemeje iby'uru rupfu rwe ariko ntibigeze batangaza icyatumye yitaba Imana. Reka tuvimuze inkuru y'urupfu rwe. Inkuru y'urupfu rwa Rujugiro yavuzwe cyane mu masaha akuze y'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira ku wa gatatu tariki 17 Mata 2024. Bimwe mu bikorwa uyu mugabo yamenyekanyemo ni ugucuruza itabi, amazu ndetse akaba n'umushoramari mu bintu bitandukanye. Akaba aragiye akorera mu bihugu bitandukanye yaba mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Angola, Afurika y'Epfo ariho yaguye, Kenya ndetse na Nigeria. Muri Uganda yahashoye amafaranga menshi, akaba yarayahashoye mu bucuruzi bw'itabi n'ubundi nkuko yagiye abikora ahandi hantu hatandukanye. Umunyenganda akaba na rwiyemezamirimo Tribert Rujugiro yari amaze imyaka irenga 10 asezeye mu micungire y'ubucuruzi bwe. Abuha abahungu be n'umukwe we Paul Nkwaya, umuhungu w'imfura wa Ayabatwa, akora nk'umuyobozi ushinzwe gushaka amasoko muri Pan African Tobacco Group. Iki ngiki akaba ari ikigo n'ubundi cyangwa se uruganda rukora rukanacuruza itabi. Mu gihe umuhungu we muto Richard Rujugiro akora nk'umuyobozi ushinzwe tekinike, umukwe we Serge Igembert akora nk'umuyobozi ushinzwe imari. Rujugiro ntabwo yivangaga mu bikorwa bye bya buri munsi by'ubucuruzi bwe, ahubwo yagiraga inama abahungu be n'umukwe we ku micungire y'iyi kompanyi. Pan African Tobacco Group hamwe n'izindi kompanyi Rujugiro yashinze zikorera mu bihugu 10 zikanacuruza mu bihugu birenze 27 byo muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ubariye hamwe, kompanyi za Rujugiro zahaye akazi abantu barenga 26,000 kuva muri Afurika y'Epfo no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kugera muri Angola na Tanzania. Kompanyi za Ayabatwa zikora sima, icyayi, inkweto za plastike, inzoga, ibiryo n'itabi. Rujugiro watunze amafaranga menshi ndetse yashaka, we yavuze ibitandukanye nuko abona gushaka amafaranga. Ndetse bisa n'ibisekeje nubwo yashatse amafaranga kandi akayabona, avuga yuko intego yatari ugushaka amafaranga. Mu magambo ye yaragize ati: intego yanjye ntabwo yari yo gushaka amafaranga, yari ijyanye no kubaka ikintu, ni ukuvuga kurema ikintu. Icyo nicyo nagerageje kugeraho, kandi niwo murage nsigiye abahungu banjye n'umukwe wanjye. Rujugiro akaba yaherukaga mu Rwanda mu mwaka w'2010. Reka tubageze bamwe mu magambo yasize avuze. Nitwa Rujugiro Tribert y'abatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa. Muba muri South Africa, Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo. Niho mukorera, niho mutuye gusa? Niho ntuye, nkagira n'ibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa. Ndabashimiye cyane bwana Tribert Rujugiro y'abatwa kuba mwikomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusura kuri ry'Amerika kugira ngo tuganire. Birumvikana si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko. Kuvuga Tribert Rujugiro y'abatwa ku banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya mwatwibwira kurushaho? Mwavukiye mu Rwanda? Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngenda i Burundi. I Burundi ndahaba kuva mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho Bagaza, mba mu bantu yafunze maramwe imyaka 3. Ngira Imana ndamucika, hanyuma
kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa aba ariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe. Guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa n'urugendo kuva mu, ariko urabizi muri iyi myaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye. Niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi mujya muri Afurika y'Epfo no guhunga. Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko ntawe utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60. Twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, dutoroka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho shakisha akazi ndatangira ndakora mbayo, noneho ngeraho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera ku giti cyanyu. Ubwo ni mu ihe myaka tuvuge? Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi. Nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60, nkora muri post office ni hambere. Hanyuma nyuma yaho nkora mu kintu cyitwaga Soko Petrol, bukitwa SEP, cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera. Nibwo mwatangiye kuba rwiyemezamirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo. Ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha. Naho nahereye. Ubwo turasubira mu myaka za 60, turi muri 2013. U Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagati aho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afurika y'Epfo tuvuge no mu Burundi aho mwabaye hari n'abandi banyarwanda, ntimwigeze musubira mu Rwanda? Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 94, ariko hagati ya 60 na 94 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda. Nabaga i Burundi, Burundi nkavuye njya muri South Africa.